Banyarwandakazi namwe banyarwanda, kuri iki cyumweru ku itariki 28 Gashyantare muzaze dutabarize Idamange n'abandi tuzi ko bakeneye kurenganurwa. Azaba ari kuri YouTube y'Umutware isaa 2 z'ijoro amasaha yo mu Rwanda. Madame Idamange yavugije impanda itabaza. Abibonaga ko mu Rwanda ibintu byari bigeze Ndabaga. Ntitwemerere ko abafite amatwi ari mu rupfu amwe atumva bamucecekesha. Tubereke ko bashobora gufunga intumwa ariko batafunga ubutumwa. Nimuhaguruke dutabaza Imana ikiza abanyarwanda iyi ngoma ya kirimbuzi. Dutabaza imiryango irengera uburenganzira bwa muntu amazi atararenga inkombe. Dore imbaga itabarika y'abanyarwanda iri ku ngoyi ndengakamere. Dutabaza n'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo nubwo bazi ibibera hakurya y'imipaka yabo, badufashe kwamagana ku mugaragaro kubura kwa perezida w'u Rwanda mu nama zihuza abakuru b'ibihugu. Babaza impamvu u Rwanda rufunga imipaka rukabangamira ubuhahirane, ndetse baruregeye guhungabanya umutekano muri ako karere. Abanyamatorero n'abanyamadini bareke kujya bareberera no kwigira banyoni nyinshi. Nibamagane inkuru mbi no kugomera Imana byabaye kimomo n'akarande mu Rwanda. Idamange yararenganye. Kuvuga ko abanyarwanda bameze nk'intama zidafite umwungeri ninde utabibona. Kuvuga ibiriho ntibyakagombye kuba icyaha. Ndagira ngo mbwire mu cyo nitayeho uyu munsi si ugucika cumu, icyo nitayeho kuba umunyarwanda, kandi umunyarwanda uharanira amahoro y'abanyarwanda, yaba abacika cumu, yaba abanyarwanda bandi batari abacika cumu babaga mu Rwanda, yaba abanyarwanda bavuye hanze bababaye nkatwe. Muranyumva? Turasaba ko Idamange n'abandi bose bafunzwe bazira ibitekerezo byabo barekurwa. Idamange yavuze ko ubutegetsi bufata jenoside nk'ubuhiri buhondaguza abanze kubuyoboka no kuburamya. Twaboneraho gutabariza imfungwa ziregwa jenoside n'ingengabitekerezo yayo ari uko bavuze ibitagenda muri leta. Idamange arazira ko yavugiye abacika cumu ubutegetsi bukomeje kumarira ku icumu, ndetse yasabye ko amaraso y'abanyarwanda yarekeraho kumeneka. Mbibutse ko tuzahura saa 2 z'ijoro amasaha yo mu Rwanda kuri iki cyumweru itariki 28 Gashyantare kuri YouTube y'Umutware. Murakoze.